Epsos payo, miniminan paluar. Erengay mamiminan sila peikach puag kauno. Ipekin nget remail. Kumailan kin wawait kin anamail meur sangan al, makoch kachin glelayang kumail, niya kachin malipi kumailo. Anso karas kumail kasaleta amailim tay, meleilei o kanangama. Kumail kasaleta nan pungamail amail limpak ni amail sochapan itingke mechikan, en uya sangan meur makumail kin pungke temen uya. Kumail uya uwan makumail kak, po kumailan kin tatawracha minimin, mangeno kin kachkiyang kumail sang nisabol makisakisan pepol, makin kolkol kumail pene. Warcheyu miye, ngayon cheyu miye. Tuweche kabarbar cheyu miye, nan meur makumail malibilip tong lale. Kaun chemen miye, o poson cheyu, o bil peptais cheyu. Koche chemen miye, mesamen aramas koros, o kaunen me koros, makin kachin kamakit me koros, o kin kach rechail koros. Emenemen kichail koros, alayer kalangan choror eo, nintuan kupur sapanen krais me ekachkiyang kichail. Tuan puk sarawi e masani. Niye kachitalang wasa ilekan, ekachki kota, mesaliti ngaterye, o ap kachin kamaretiang po naramasakan sabol magsakiskan. Eri, yawewen e kachitala pewe. Mech weweki me e kachitito. Eri, kachitito sang wasa kayu karakarak nin sampa. Eri, ime kachititoro ye iyoche me kachitala pewe tonangin nan langkan papain en katrela wasakoros. Eri, ye me kachin kamaret yang ton aramas koros sabol me kisakiskan. Ekay ekachin pilata en wan paron. Ekay soukop. Ekay son kalokurangamaw. Ekay silepe o sombatak. E ap kachin uyata mech po en kauna batang sabol men coach aramasakan koros. Ong tatakan papa me soulangkan utan tan uya. Po en kakairata palwar en Christ. Eri, kichail koros pan eu pene ni miniminan poson o ni marain kila melel sapal men coach yeros. Kichail koros pan wiala aramas tei melel kay, lel ni itin teilan Christ unsak. Po kichailan terkin momon ser wakwakin, makin wakwakitang kisali angin patak an aramas butingakan, makin pichitiyang aramas chaykan nanar patak likang. Ap ni achail pan mamurki me mele lo limpak, kichail pan kairta ni me koros ren Christ me yay mga chail. Eri, pan sabol me manaman, kakonakan en palwarwach kin sanamaw pene. O palwara unsak kin changachang pene kakon koros. Eri, ni ewew kakon e kin wiwya poise, palwar unsak kin kairta o lautla ni limpak. Meur kap ren Christ. Eri, ni maren kauno, ikakailin kiyang kumail terkin itawen meuren merochorochakan, me arlamalam socha ekis kachepemie, onan kapeterail inanen rochoroch. Resocha yang ankin meur, mekin sang ren coach, puegiar miminan rochoroch toulul, onanar nan kapet kepchakay. Solar arail namenak, rakin pain pangala pain rail ong nin chiak suwatkan, o wiyan ngit sangan chiak samin koros. Eri, kaitani patak me kumail alayer en mech tuan Christ. Po kumail ronger tuani, on yamail solang lar, kumail patang kiyer tuan melel memiren sises. Eri, kumail kasela amail meuren mas, mekara yang kumailer nan meuren suwato, amail meur mekin okila inang wutingankan. Mong yung umail o amail lamalam utan pan onon sapalta. Kumail pan oneta sapalpin kumail ong ni aramas kap mewiyawita raseng coach o mekin kasaleta pin ni meur melel en pung o sarawi. Eri, kumail kasela amail likamakan
o emenemen kumail en kin lokaya melel o ngria soulang. Pagkachail koros wiya kesen palwar che yuren Christ. Na kumail pilingar-ngar, kumail ter maitong amay lingar-ngar en karayang kumail nantip. Pilter kolokol amay lingar-ngar ran eupon. Kumail ter kiyang chapel e ansaumaw. Aramas makin apuen kiprap, en chokatisang e prap, o en chapiata wiya ew sangan tatok, me ekak memorki, o kak sawaseki me samoyamoyakan. Ter wiya kosay me pan kamatakela emen. Kumail tatong kicha masan mau. Sangan masan makin sawase o kakairata tame anane pemie. O kin kamawiyala makin rong kumail kan. Kumail ter pilkin kansen swatiatangan sarawi. Pongen sarawi I kilelen coach remail me kachin sapalman kin kumail. Katete pen ran eo me pan koto me epan kachin kamayawi kumail ta. Kumail katawan way sang kumail sangan makar koros, sangan inang suat koros, sangan lengar-ngar koros, sangan menpei koros, sangan lalawa koros, sangan kailok koros en nan kapeta mail. Aku mailen kin katak pene o lalamau pene, o mak pene tuan coach e kachin makong kumail ren Christ.